Na samom početku veliko izvinjenje što vam se neće obratiti dr. Predrag Matin, kako je najavljeno u pozivu na ovu konferenciju. Dr. Matin je u Beogradu na sastanku sa potencijalnim partnerima za formiranje skupštinske većine u našem gradu. A da će tamo biti nismo znali u trenutku kada smo slali poziv. A u Zrenjaninu Demokratska stranka nastavlja sa politikom koja ih je dovela do izbornog poraza u našem gradu. To je politika ignorisanja realnosti, politika nepoštovanja sopstvenih sugrađana, politika širenja mržnje prema političkim protivnicima i politika zloupotrebe medija. Tako je Mileta Mihajlov u svom poslednjem saopštenju za javnost napisao da je Demokratska stranka druga po broju osvojenih glasova u našem gradu, ali navodno i dalje pojedinačno najjača stranka u Zrenjaninu. Istina je sledeća. Demokratska stranka osvojila je 15 odborničkih mandata. Lista Pokrenimo Zrenjanin 24 odbornička mandata. I to 20 mandata Srpska napredna stranka, 3 mandata Demokratska stranka Srbije i 1 mandat Nova Srbija. Gospodine Mihajlov, i 20 je veće od 15. Sada je jasno da Mileta Mihajlov zna da obmanjuje javnost o izbornim rezultatima, ali ne zna da sabira i oduzima. Uz takvog gradonačelnika nije ni čudo što je Zrenjanin od svog najvećeg budžeta u istoriji, 2008. godine, došao do današnjeg grcanja u dugovima. Pozivamo Demokratsku stranku da prihvati činjenicu da Zrenjaninci žele promene i da prestane sa pokušajima da po svaku cenu zadrži vlast. Na kraju, sugrađanima posebno želimo da skrenemo pažnju da je televizija Santos ponovo postala bastion medijske podrške režimu koji je na izdisaju. Kao što je služila JUL krajem 90-ih, televizija Santos danas verno služi Demokratskoj stranci. Ukoliko na televiziji Santos čujete nešto o političkim dešavanjima u našem gradu, naročito ukoliko se to odnosi na Srpsku naprednu stranku, znajte da to nije istina, već samo pusta želja Demokratske stranke i njenih medijskih poltrona.